květy, plody. Их много, они все разные. A jejich mnoho, jsou všechny různé. Но если какие-то листья начинают сохнуть, мы же не лечим листья у растения. Ale pokud začínají zasychat listy, tak přece nepůjdeme léčit ten zaschlý lístek. Что мы делаем? A co uděláme? Мы смотрим корень растения, правильно? Podíváme se na kořen. И вот то, что мы с вами делаем, мы действуем на корень. Корнем организма является клеточка. A to, co my spolu děláme, je, že působíme na kořen. A kořenem organismu je právě buňka. А клетки регулируются вот этой вот системой, которую мы с вами разобрали. A buňky jsou regulovány právě systémem, na který jsme se před chvílí dívali. И когда мы воздействуем на корень проблемы, мы получаем решение проблем. Pokud působíme na kořen problému, tak docházíme také k výsledku. Согласны? И именно поэтому получается практически одна и та же схема при любой проблеме, но к которой мы чуть-чуть что-то добавляем. Právě proto vlastně pro jakýkoliv problém je schéma obdobné a obměňuje si v něm pouze jenom malé niance. Женские проблемы имеют начало в молодости и заканчиваются вместе с климаксом. Ženské potíže začínají v mládí a končí v období klimakteria. Природа сделала очень интересно. Женщина всю жизнь имеет месячные. Příroda to zařídila velmi zajímavě. Žena má tedy celý život menstruační cyklus. Она рожает. Rodí. Но это достаточно тяжелое испытание для организма. A to jsou pro organismus poměrně těžké zkoušky. Но когда у женщины проходит климакс, Nicméně, když u ženy proběhne klimakterium, все ее женские болезни уходят вместе с менопаузой. všechny její ženské potíže mizí spolu s menopauzou. И если у женщины была миома, эндометриоз или еще что-то, после менопаузы это все исчезает. Pokud žena trpěla myomy nebo endometriózou, tak obvykle spolu s menopauzou v období klimakteria se všeho tohoto zbavuje. И главное продержаться до этой менопаузы, чтобы не было рака. Ale důležité je vydržet až k této menopauze bez rakoviny. Вот на этом основано лечение в традиционной медицине. Они вызывают нам раньше менопаузу, чтобы все прошло. A na tom je založeno to léčení tradiční medicíny, spočívající ve vyvolání předčasné menopauzy, čímž jakoby se předpokládá, že dříve ty problémy skončí. Вроде логично. V zásadě se to zdá být logické. Только менопауза – это биологическое старение. Až s výjimkou toho, že menopauza je biologické stárnutí. У женщин менопауза должна начинаться после 52 лет. U ženy by menopauza měla nastoupit po 52. roce života. Не заканчиваться в 52 года, а после 52. Neměla by tedy končit v 50 letech, ale začínat až po 52 letech. А мы сегодня имеем очень много женщин, у которых уже в 45 ничего нету. Ale v dnešní době vidíme celou řadu žen, které ve 45 letech již prošly menopauzou. Это не норма. A to rozhodně není normál. Что же делать? A co v takovém případě tedy uděláme? Любые женские проблемы зависят от вот этой вот системы. Jakékoliv ženské problémy souvisí s tímto systémem. Если у девочки очень болезненные месячные, обильные и нерегулярные, pokud má dívka velmi bolestivou menstruaci, dlouhou a hodně krvácí, чаще всего это связано с щитовидкой и надпочечниками. Velmi často je to spojeno se štítnou žlázou a nadledvinkami. Потом гипофиз и половые. Potom teprve jde hypofýza a pohlavní orgán. И когда мы этой девочке начинаем давать эту схему, A pokud takovéto dívce podáme naše schéma, мы у нее получаем нормализацию процесса. Dospějeme k normalizaci menstruačního cyklu. Но этой девочке во втором этапе обязательно нужно добавлять вейкан. Nicméně v druhé fázi je této dívce třeba dodat vejkan. И обычно это достаточно. A obvykle to stačí. Если есть мастопатия, pokud se jedná o mastopatii, то в этой схеме во втором этапе pak ve druhé fázi мы добавляем халикан. dodáváme halikan. Все остальное также. A vše ostatní zůstává stejné. И это достаточно. A opět to stačí.
Если есть нарушение менструального цикла, Pokud dojde k porušení menstruačního cyklu, то есть месячные нерегулярные, to znamená, že není cyklus pravidelný, или, например, в последнее время у меня появились пациентки, у которых вообще нет месячных, 18, 19, 20 лет, у них нет менструации. anebo naopak v poslední době se vyskytují u mě stále častěji pacientky, kterým se úplně ztrácí menstruační cyklus, které několik měsíců po sobě vůbec nemenstruují. В таких случаях мы даем канли V takovém případě podáváme kanli и primrose oil. a Вот это. Balkan. Ne. Pupalkový olej. Каким образом? A jakým způsobem? Первую половину цикла это должно быть канли, První polovinu cyklu podáváme kanli во вторую половину цикла идет primrose. a ve druhé polovině cyklu podáváme pupalku. То есть, например, цикл должен быть 28 дней. Například cyklus by měl trvat 28 dní. 14 дней она принимает 14 dní tedy užívá Следующие Балкан 14 дней primrose. a dalších 14 dní pupalku. Обязательно вместе с кальцием. Vždy bezpodmínečně ve spojení s vápníkem. То есть первый этап у нее идет такой же, Takže první fáze je úplně totožná, но во втором и в третьем ale этапе v druhé a třetí fázi она добавляет канли si primrose. doplní kanli a pupalku. 6 месяцев. A to trvá 6 měsíců. Канли нужно принимать обязательно 6 месяцев. Kanli musí být užíváno bezpodmínečně 6 měsíců. Когда женщина забеременеет, Když žena otěhotní, с первого дня месячных до последнего дня должна быть спирулина. musí být od prvního do posledního dne menstruace nasazena spirulina. Минимум 1 капсула в день. Minimálně 1 kapsle denně. Лучше 3. A nejlépe 3. Что? Jestli ona by měla takový cyklus. Во время беременности с первого до последнего дня она принимает Tak спирулину. během celého toho těhotenství. Что-то не так сказала? Vy сказали cykl a já taky. Нет, беременность. Беременность. Ага, Tak. беременность. Ага. С первого до последнего дня беременности идет спирулина. Takže nikoli cyklu, ale těhotenství od prvního do posledního dne. Еще один spirulina. важный момент, который вы должны знать. A ještě jeden důležitý aspekt, který by Врачи доказали, что, оказывается, УЗИ нарушает структуру ДНК клеток. Ukázalo se, že lékaři zjistili, že ultrazvuk porušuje strukturu buněk DNA. Но взрослый человек это может выдержать. Ale samozřejmě pro dospělého člověka to nepředstavuje žádné nebezpečí. Но у плода могут быть такие изменения, что он погибает. Nicméně působením na plod může dojít k nenávratným změnám až k úmrtí. И сегодня очень много замерших беременностей из-за того, что делают УЗИ. A v poslední době jsou pozorována nedonošená těhotenství končící smrtí plodu v souvislosti s ultrazvukovými vyšetřeními. УЗИ во время беременности должно быть максимум 2 раза. Ultrazvukové vyšetření by v období těhotenství mělo být prováděno maximálně 2krát. А вам как делают? Jak se to provádí zde? Каждую Двакрат. неделю иногда, не то что каждый месяц. А знаете почему? Víte, proč tomu tak je? Правильно, потому что за каждое УЗИ пишут Protože za деньги. každý ultrazvuk samozřejmě si lékaři napíší body. И когда вы приходите на УЗИ, вам доктор говорит, смотрите, ребенок сосет палец, он шевелится. A když přijdete na ultrazvukové vyšetření, tak vám lékař hned ukazuje, podívejte se, jak si dítě cucá palec, jak se kope. А он шевелится там и сосет палец, потому что ему плохо. Ale on kope a cucá si palec, protože mu není dobře. Когда ребенок нервничает, он начинает сосать палец. A pokud se děje něco špatného, tak si dítě začíná cucat palec. Он чувствует это УЗИ. Dítě samozřejmě ultrazvuk cítí.
Поэтому как хотите, что хотите, придумывайте, но постарайтесь, чтобы у вас за беременность было максимум 2 УЗИ. Takže dělejte to, jak chcete, ale snažte se, aby během těhotenství vám dělali maximálně 2 ultrazvuková vyšetření. Вот здесь есть женщины моего поколения, да? Zde jsou ženy mé generace. Мы rожали без всяких УЗИ, и все было My jsme хорошо. porodili bez jakýchkoliv ultrazvukových vyšetření a všechno bylo fajn. А сегодня у našich беременных одни проблемы. A dnes naše těhotné mají jen samé potíže. И вот одна из этих проблем, которая создана искусственно с вот этим УЗИ. A jeden z těchto problémů je problém, který vznikl úplně uměle právě v souvislosti s zcela nepřiměřeným používáním ultrazvukových vyšetření. Может быть, через 10-15 лет узнают, что это вредно, но мы сегодня рожаем детей, правильно? Možná za 10 či 15 let se už všeobecně rozšíří přesvědčení o tom, že je to zdraví škodlivé, nicméně my rodíme dnes. Если вы хотите сегодня здорового ребенка, постарайтесь, чтобы УЗИ было по минимуму. A pokud chcete mít dnes tedy zdravé dítě, tak se vynasnažte, abyste ultrazvukových vyšetření podstoupili co nejméně. Если есть угроза выкидыша в первую половину беременности, это должен быть цинковикан. Ještě jednou. Если есть угроза выкидыша в первую Pokud половину... existuje během první fáze těhotenství hrozba potratu, Цинковикан. Если есть фетоплацентарная недостаточность, то есть плацента нарушена, нужен ИКАН. aha, tak ještě Jestli raz je tak narušena. preparát první raz. Pokud tedy je zde hrozba potratu, užíváme ИКАН. IKAN. Ага. Если за месяц до родов женщина пьет Вейкан, Pokud měsíc před porodem žena užívá Vejkan, у нее будет хорошее раскрытие шейки матки и не будет первичной слабости родовой. dobře se jí otevře tedy děloha a nebude pociťovat, bude příjemnější asi stahy. Слабости не будет, она сможет Otevře родить hrdlo сама. děložní. Вторая причина, почему у нас сегодня дети больные, это кесарево сечение. Dalším důvodem, proč jsou děti v dnešní době nemocné, je císařský řez. Вы знаете, есть такая притча. Existuje takové přísloví. Один мальчик смотрел, как из кокона, да, пыталась вылупиться бабочка. Chlapec se díval na housenku, z které se snažil vyklubat motýl. И он видел, что она трепыхалась, ей было тяжело, и он взял и разрезал этот кокон и выпустил эту бабочку. Viděl, jak se celá housenka svíjí a snaží, chtěli to usnadnit a housenku rozřízl. И бабочка умерла. A motýl zemřel. Потому что когда бабочка пытается выбраться из кокона, она напрягается, она развивает свои крылья, и когда она сама это делает, она потом может летать. Protože ve chvíli, kdy tedy motýl se sám svými silami pokouší dostat z kukly ven, tak si tím samozřejmě již trénuje určité nutné dovednosti, které potřebuje k tomu, aby přežila. Pokud mu pomůžeme, tak tento přirozený vývoj narušíme. Но когда он нарушил этот кокон, она не успела развить крылья, она не смогла летать и погибла. A tento motýl tedy poté, co byla kukla rozříznuta, nedokázal roztáhnout svá křídla a nedokázal letět. Zemřel. В тот период, когда идут роды, ребенок выходит из родовых путей, и в этот момент идет адаптация организма к выходу вот этому в мир. Během porodu, kdy tedy plod prochází porodními cestami, tak se během celé této cesty adaptuje k prostředí, do kterého se má zrodit. Но если ребенка берут через кесарево сечение, Nicméně pokud je dítě vyjmuto z břicha matky císařským řezem, адаптации не происходит. není zde tento proces adaptace. И такие дети в 4 раза чаще больные, чем дети, которые рождались сами. A děti, které se rodí císařským řezem, jsou 4krát nemocnější než děti, které se narodí běžně. Поэтому, если есть возможность рожать без кесарево сечения, постарайтесь рожать без кесарево сечения. Takže pokud je to otázka vaší volby, tak se snažte dávat přednost přirozenému porodu před porodem císařským řezem. В женском молоке есть аминокислота, которая называется таурин. V ženské plodové vodě je aminokyselina, kterou nazýváme taurin. В коровьем молоке, вообще в молоке животных этой аминокислоты нет.
V kravském mléce například takováto aminokyselina není. Это аминокислота, которая отвечает за умственное развитие детей. Je to aminokyselina, která je zodpovědná za intelektuální rozvoj dítěte. И чем дольше мама кормит грудью ребенка, A čím díle matka kojí své dítě, тем умнее будет ребенок. tím inteligentnější bude. Если есть возможность кормить ребенка до 3 лет, Pokud máte možnost kojit dítě až do věku 3 let, его нужно кормить грудью. tak ho prosím kojte. Хорошо? От этого зависит умственное развитие ребенка. От Souvisí грудного s tím молока. intelektuální rozvoj dítěte. Молозиво, которое выделяется в первые 3 дня после родов, Mlezivo, které je vylučováno z prsu během prvních 3 dní po porodu, создает ребенку такие предпосылки, что у него не будет аллергии. vytváří pro dítě velmi důležité látky, které zabraňují rozvoji alergie během jeho života. Если ребенка сразу приложить к груди, вероятность того, что у него будет аллергия, очень маленькая. Pokud je dítě bezprostředně po porodu přiloženo k prsu, tak se pravděpodobnost rozvoje alergie u tohoto dítěte zcela minimalizuje. Если ребенка прикладывать к груди позже, у него может быть аллергия. Pokud ho přiložíme k prsu později, tak již pravděpodobnost vzniku alergie se zvyšuje. Природа все предусмотрела. Příroda všechno brala v potaz. И когда мы идем против природы, мы имеем больных детей. A samozřejmě, že když jdeme proti přírodě, tak potom máme nemocné děti. И вы должны это знать. A to byste měli vědět. Договорились? Tak, jsme domluveni. Еще проблемы – это миомы и эндометриоз. Dalším problémem je tedy myoma a endometrióza. Раньше считалось, что это заболевание, которое бывает у женщин после 40 лет. Dříve se mělo za to, že se jedná o onemocnění vyskytující se u žen starších 40 let. Рак молочной железы раньше был после 40 лет. A rakovina Молочной железы. mléčné žlázy se dříve také pozorovala až u žen nad 40 let. Но сегодня вот мы живем в Казани, и у нас очень мощный онкологический диспансер. Nicméně já jsem z Kazaně a v Kazani je tedy veliká onkologická jednotka. И у нас сегодня очень много женщин с раком молочной железы. Средний возраст женщины, которая страдает раком молочной железы, 28 лет. A máme velmi mnoho pacientek ve věku okolo 28 let, které se léčí v naší nemocnici na rakovinu mléčné žlázy. Сегодня у меня лечатся девочки 22 лет, у которых эндометриоз. A mám dokonce 22leté pacientky s endometriózou. 26 лет миомы матки. V 26 letech myom dělohy. С чем это связано? A s čím to souvisí? Первая проблема – противозачаточная. Prvním problémem je antikoncepce. Все противозачаточные препараты провоцируют рак молочной железы. Veškerá antikoncepce může souviset s budoucím rozvojem rakoviny. Раньше, когда мы считали, что рак бывает после 40 лет, мы просто запрещали женщинам после 40 принимать противозачаточные. Но мы не учли, что их принимает молодежь. Dříve jsme nedoporučovali antikoncepci pro ženy starší 40 let právě z důvodu, aby se u nich nerozvinula rakovina mléčné žlázy. И мы сегодня с вами имеем огромную проблему. Ale nevzali jsme v potaz, že antikoncepci užívají velmi mladé ženy a v dnešní době vidíme důsledky. Это первое. To je tedy první. Второе. Za druhé. Сегодня в продуктах питания очень много гормонов, которые называются инкреты. V dnešní době je v potravinách velmi mnoho hormonů, jež se jmenují Инкреты. inkrety. То есть сегодня свиньи, свиное мясо, куриное мясо содержит очень много инкретов. Pokud se podíváme na vepřové nebo kuřecí maso, tak toto maso obsahuje velmi vysoké dávky hormonů. Ой, у нас должен был быть перерыв, да? My jsme asi měli mít pauzu. Договорим потом, да? Domluvíme to potom? Ne. Dobře, pokračujeme. Сегодня очень много круп, которые содержат инкреты. Рис, гречка, пшено, там в нем есть инкреты. Dokonce je celá řada obilnin a luštěnin, obsahuje velmi mnoho hormonů, je to i rýže, kroupy, hrách.
Сегодня фрукты, овощи, ягоды обрабатываются инкретами, чтобы они были вот такие красивые и долго хранились. I ovoce, aby bylo hezké a pohledné a dlouho vydrželo, je opracováváno těmito inkrety. Честно говоря, раньше я считала, ну подумаешь, гормоны, это же белок. Dřív jsem si říkala, no nějaké hormony, vždyť to je bílkovina. И когда мы готовим от горячей температуры, белок должен разрушаться. Když to přece opláchneme horkou vodou, tak to zmizí. Ну и что в мясе гормоны? Мы же все равно это мясо варим, правильно? Proč by nám měly vadit hormony v mase, vždyť stejně maso uvaříme či jinak připravíme. Но оказывается, у инкретов есть одна интересная особенность. A bohužel však se ukazuje, že u těchto inkretů je taková zvláštní schopnost. Они разрушаются, если мы их подвергаем термической обработке больше 45 минут. Ukazuje se, že se ničí pouze v případě, že je tepelně zpracováváme déle než 45 minut. А разве мы с вами делаем шашлык 45 минут? A co pak my děláme nějaké minutky, 45 minut? А мы с вами не варим виноград или фрукты, правильно? Vždyť nevaříme hroznové víno ani ovoce. И какие-то крупы мы тоже 45 минут не варим. A určité luštěniny také nevaříme 45 minut. И Nebo получается, что мы сегодня набираем своим гормонам другие гормоны, инкреты. A ukazuje se tedy, že kromě vlastních hormonů se do našeho těla dostávají jiné hormony, tyto inkrety. И мы нарушаем эту цепочку. A tím pádem dochází k porušení tohoto řetězce. В первую очередь инкреты бьют по щитовидной железе. Tyto hormonální látky v první řadě útočí na štítnou žlázu, Потом по надпочечникам a nadledvinky и по половым железам. a posléze na pohlavní žlázy. И посмотрите, сколько сегодня детей, которые толстые. Podívejte se dnes, jaké je množství obézních dětí. И сколько сахарного диабета, опять щитовидки. Jak velký je výskyt cukrovky, Сколько девочек, у которых неправильные месячные. kolik dívek má nepravidelnou menstruaci И сколько молодежи с бесплодием. a jak silně je rozšířena neplodnost mezi mladými lidmi. Вот это инкреты. To jsou právě inkrety. Но мы ничего с ними не можем сделать. My s nimi patrně nemůžeme udělat vůbec nic. Но вы знаете, что девиз Тиньши – нести здоровье человечеству. Nicméně víte, že misí nebo posláním Tianši je přinést lidstvu zdraví. И у нас создан прибор, который убирает инкреты из продуктов A my питания. jsme vytvořili přístroj, který tyto škodlivé hormony z potravin dokáže odstranit. Каким образом? A jakým způsobem to dělá? Вы берете емкость и наливаете туда 5 литров воды. Vezmete si nádobu, do níž nalijete 5 litrů vody, Кладете туда мясо или крупу, или фрукты, которые вы хотите обработать. vložíte maso, rýži či jakýkoliv jiný druh potraviny, který chcete opracovat, Опускаете электрод, вот этот вот. vložíte elektrodu, Выделяется активный кислород, который связывает инкреты и выводит их. a vložením elektrody dochází k uvolnění aktivního kyslíku, který dokáže vyloučit tyto hormony. Вы можете его не покупать, этот прибор. Nemusíte si ten přístroj kupovat, Но если у вас есть дети, ale pokud máte děti, если у вас есть склонность к аллергии, pokud máte sklony k rozvoji alergie, если есть кожные проблемы, pokud máte kožní potíže, если у вас сахарный диабет или какие-то эндокринные pokud нарушения, máte cukrovku если у вас опухоли, či nádory, то все продукты питания вам нужно пропускать вот через этот pak прибор. byste měli všechny požívané potraviny nechat projít tímto přístrojem. Это ваше здоровье. Jde o vaše zdraví. Вы можете сэкономить деньги, Můžete samozřejmě ušetřit, сэкономить время, ušetřit si nejen peníze, ale i čas, потому что каждый продукт обрабатывать это время нужно. Вы protože понимаете. samozřejmě na opracování každé jednotlivé potraviny je určitý čas zapotřebí. Но то, что будет с вами завтра и с вашими детьми, это вы сами сделали. Ale to, co bude s vámi a s vašimi dětmi zítra a v další dny, to bude tedy už důsledek vašich kroků. Есть такая поговорка. A existuje přísloví, Если ты хочешь иметь что-то другое завтра, то, что не имел сегодня,
Ты должен делать сегодня то, что не делал вчера. Pokud chceš mít zítra něco jiného, než jsi měl včera, musíš dnes udělat něco jiného, než jsi dělal den předtím. Правильно? Молодец. И поэтому сегодня надо начинать заботиться о той пище, которую мы с вами едим. Кроме Takže již добавок. dnes se musíme starat o to, co budeme jíst zítra. Потому что чем упасть, сломать ногу и потом ее лечить, лучше, наверное, постелить соломку, чтобы не сломать эту ногу. Takže je lepší samozřejmě místo toho, aby člověk spadl, zlomil si nohu a poté si ji léčil, raději narovnat rohožku a snažit se nespadnout. Согласны? Tím souhlasíme? Вот это делает этот прибор. A právě to dokáže zajistit tento přístroj. Но третья причина, Ale třetím důvodem, которую мне сегодня рассказала Эдита. Ježišmarja, který dnes mi řekla Edita, Расскажите. ne, У нее муж работает на водозаборе инженером, да? ano, její manžel je vodohospodář. Нехорошо рассказывать. Вы знаете, сегодня вот женщины, которые принимают гормоны, вы понимаете, что все гормоны выводятся с мочой. Asi víte, že všechny ženy, které berou antikoncepční přípravky, tak tyto antikoncepční přípravky posléze určitou část hormonů vyloučí ve své moči. Они поступают в почву, Ty se potom přes vodu dostávají do půdy а потом в ту воду, которую мы пьем. a ve finále se k nám dostávají zpět ve vodě, kterou pijeme. И оказывается, эти гормоны не фильтруются. A samozřejmě, že v lidském organismu se tyto hormony ukládají. И они остаются в воде. Oni se nedokáží vyfiltrovat v čističkách a ve vodě a v přírodě zůstávají. Она сегодня мне сказала, я просто этого не представляла и не думала об этом. Já jsem se to dozvěděla teprve dnes, dosud mě to ani nenapadlo se nad tím Что vlastně zamýšlet. сегодня в нашей питьевой воде огромное количество гормонов, которые ничем не убираются, никакими фильтрами. Že ve skutečnosti v přírodě, v které žijeme, je obrovské množství hormonů, které nedokáží odstranit žádné filtry. И какая бы это ни была вода родниковая, все равно в ней, получается, есть гормоны. A i kdyby to byla jakákoliv nejčistší voda z pramene, z lesa, tak je součástí toho vodního koloběhu. A hormony v ní budou také obsaženy. С помощью этого прибора происходит совсем другое очищение воды. Это не фильтр. Nicméně tento přístroj dokáže zajistit zcela kvalitativně jiné čištění vody, nejedná se o filtr. Активный кислород соединяется с любыми микробами, гормонами, со всем тем, что есть в воде. Aktivní kyslík na sebe dokáže navázat nejen všechny hormony, ale i všechny ostatní látky, které nechceme mít ve vodě. И все выпадает в осадок. A vše je usazeno. А сверху чистая вода. A nahoře máme pouze čistou vodu. Поэтому что вы делаете? A proto, co tedy budeme dělat? Вы берете емкость 20 литров, Vezmeme nádobu 20 litrů, опускаете электрод, do tohoto objemu vložíme elektrodu. 40 минут обрабатывается эта вода. Takovéto množství vody je zpracováváno 40 minut. 5 сантиметров внизу нельзя использовать, остальная вода это уже чистая вода. Dolních 5 cm vody se nesmí použít, ale horní vrstva je již očištěná. Если это вы делаете 5 литров, достаточно 5-10 минут. Pokud zpracováváte pouze 5 litrů, tak vám bude stačit 5 až 10 minut. У вас есть такая возможность. У кого есть такой прибор, поднимите руки. Má někdo z vás tento přístroj? Můžete zvednout ruku. А кому нужен этот прибор? A kdo by ho potřeboval? Что, вам не нужен? Вам не нужен? У меня такой прибор есть. Já ho mám.